Namar ka jingsha Weng kam Shipor na ka khet Syiem bapura ka himan nongspong upaim Petrick Syiem yong ula penram jur yoba pensingan Syiem Deputy Chief Executive Member beripet yakatanat ilaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Habakran sikilat patay kubora ka arpo pratra gunay luar arja arpusa upaim Petrick ula ong. Boba pensingan Syiem ula susas pon jubor yu na ka khet Syiem klam kinu kidaw ki basyong nia bat ki bam don nong rim. Ulaang bakiba Ujor kimde ki dekat ke Executive Committee ke hima nrai kidai tang ki Riewmadan kiba Ap-Masi Ap-Blang. Nalor kata ula penpau ka jinglengo ba Maria suspon yu na ka khet Syiem tangkat tu ka nisngi ki penmi dakwai ke jing penbana balathung acting Syiem yau ba kintiu bor lang Syiem li. Shu upaim Petrick Syiem yong ula dawa ba pensingan Syiem balada udai ukraw perkhat udai ban la ban pendam ne ban penkut noi ke jing ban set kam acting Syiem yau kintiu bor lang Syiem li hapol lai sngi. Don't wait. Udah ubah story anwar, uan panyanga. Namar hawalan kendai gentoi, day tamu sodar, walang kendai gentoi uban pek yak sensar kadar rengkat di kendai ngut kirang bak semua. Ini lungdok tende lawan palung do yanga, semubha pak iem ai sanat lungdok yanga. Henry tang marietip baki wan pan sanat, sodar rengkat bak kirang bak senong tiba bon nak ketiga ria. Kila hang persya yang apa im wat nang ai sana nama kam dei kerti gustorio ne tende halo kan ne ka jing ai jongki persya yang hende ngapan syokos yakinom pan sana laisim laiwa hause ki le bom so nyeu kim sum ai kan kan teh ba kim ai kinyo kan jubab maki iman bakim don syu kamon te kumta office tu Syiem kalau tak nok ia di pansana hani kine le kono le mudui kan sudah sungsir ba Syiem tuhan ai hani ya kan ka bengiladap jubab ladap kentai sepok ya di pansana dia guru ngiladap ai hapok jadi si bakan tik hani hanne pat kale bubuk dia to susu yang dan sakoi ke poin hani ke smoke la bende kadi sungsui kadi kum kakimi kanong penek pesak ya kiriti kidustu kaban pek ya kabahagamnya hapo ke area jong di chadu area baru kawai handai ke balengok badde how benai September arhuwe terik ngathok kadon ke wege jingwan ti surok jubor dak sorka asam po Shillong bakrapa ngathok ke wis ti hop Syiem sarang on ka sorka asam kalwan ti jubor yak surok hapo upu usam jong ke Meghalaya ka ha hapo imam suku ha briulam nang ne ngem yale khang mador ngem ne bek ti binong ti surok ti upi Syiem wong komno pa iem kane ke desa bordar harai ka bahap sulit seput ngingim la ne ngakran gum no hangta ong henry pidei kum ka kemi ni hap ban ut wan nam ye pi habadon ke jing yang ini turun kan terima ta em pa im mong ya kata ke lek no chu transfer no sepo udisi no henry ni bade la ka disi musir kam sum su nyauru henry ni la ka jong ka hok ni le bek hak saud dari jong benai Oktober hat arhaja arpulai manga rengkat ki khat studio hima rengkat ki seng dalang nang teneri hoi ngila le sport ba ngadu kata kuar ka pangila le nangi hanki bisa kha da jing tip cepo SP jong ribhoi district lai ko piru aba bon ngila ai ko pi haudisi sagi EMCM hangnya ko ke irsi nadu kata kuar ka putno kata lagi tik suruh jong kesotanya. Hause ke balongok pade. Kine kino kenok yang kumno. Upa iem haka hat arhajar hat kendai usya suspend. Namar ba ula INOC yak solka asa. Bala keno rulong menca pada tang Syiem ya kakam. Hende la lek sop ula kati surah yak solka asa. Bakum kata ke keno. Baling pun sengaja kemar kemud ki kena leje kes baling usmap ya kena keju kena ajo ki habang iwan ud wan nam bagi wan ti surak kini ki briu hangne yan ta uksa thani ulong
dawan ut bade dawan ong bade neu Syiem INOC klem kono proof banil ong ha kono si bakot jaring ong di ban ora proof warra ka jin pinsisa kanu kabangan ala INOC namar bangam semua hani kimba ban pinsisa kata harus sustain kay gijimut kene kawangi ya kane kemut ngimla ban yang lanu nama balai la siurat ya geriti dustur bala sule ben ya ket ke hima nung spung jong PNCM da leileru komod na kaliang jumi ngimla ban yang nama balai bala sule don bor ya ke ke bom desu geriti dustur balada ka district council kadang pene yo PNCM kum in charge jong ilaka harai ka sing se ka dei kum ka kimi ka no pene persai geriti dustur kan kelalong penban ka district mesti ka dei ka no pendam ya geriti dustur ngutang ni stang se nei barit ngat harai ka mola da kamsma ngat thai mon sing hap khat ka do ba ha balin let ei ta Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya